jangan masukkanlah ini kepada resep terbaru keluarga Kanjeng Nyonya, ya Allah, ya Allah. Seperti ini ya, ala restoran panggangan. Terkadang ya, kita itu nggak paham ya, perut kita perih itu karena lapar atau karena kekenyangan, karena nyemil. Kadang itu kayaknya tapi belum makan nasi kayak gitu loh. Kadang itu kayak yang nggak jelas banget kayak PHP. 切细细的就好啦，这个外面不是都很像在日本料理那个，对。对啊，然后卷。Bure Kanjeng Nyonya, terus ini ada kari sisa. Nah ini bawang bombay, 眼睛会不会辣的姐？不会，有时候好辣。不会耶，还好。这个就切一段就好了。然后你就年的时候那个，我们都没有卖那个东西。对啊，再烤我吃一次好不好？好啊，姐姐烤一样，啊应该卷，你把它一片肉摊出来，然后你就加点这个，这三个一起。对啊，姐姐给我看一下。拿一个盘子来。大的。对啊。来那个卷好了，不然这边会。我都没有做过这个事，姐姐要给我看呢。姐姐煮好了比较好吃，对不对？我们是在外面吃到的啦。我还没吃到啊。你喜欢吃辣，你可以加辣椒啊。大辣椒是小。然后你就加点洋葱，对不对？有些人不要就不要加，大部分这样就可以了。哦，这样哈。OK。Kanjeng Nyonya ini，切一小块就好了。切一小块，这有没有开火？有小火。那你那个油烟机要开吗？有。哦，对不对？这样而已。对啊。Nah ini cara nih seperti ini, kita ambil satu helai pork, 这个 chicken。我刚才是用3、4根吧。喜欢再多一点没关系啊，是好吃。它itu Yoren Pusiwan， 这个这样。对啊。kita ambil segini。这个是哪里的菜姐？日本是韩国的是哪里？这个啊。美国。这个就是烧肉店会做的，烤肉店会做的。加这个啊。哦，也可以呀。这样。可以呀，对啊。可是加那个不知道会不会熟哎。炒一炒就好了。Nah. Oh, kita gulung-gulung seperti ini, Bro. Nah. 现在可以看吗？这样对不对？可以啊。要不然我们先吃这个看看。我们如果烤一个浪费瓦斯，对。Oh, ya 可以。不要弄在一起。Nah, ini masak bersama menantu Kanjeng Nyonya. Woi. 饭不咸。哦。对不对？应该加姐姐要加胡椒盐，对不对？还是加这个弄在一起的这个。对，那个比较有味道，比较好吃。对不对？哎呀，这个加太多了，一下加太多。这个我们可以来吃看看啊。姐姐尝看看啊。我来吃这一半给你好不好？这个葱了还生的，姐姐好不好吃？不错，不会很深。哦，尝看看。你试试看，好吃。成功不成功？可以哦。跟外面看这边，你沾这个才有味道，沾这个胡椒粉。这样吗？对。Bismillahirrahmanirrahim。如何？还不错吧？啊？有熟吧？有啦，对不对？有熟哈。好吃。好玩的，好玩。辣椒。哦。炒这个酱油。Nah, tambahin cabai. 这个有辣椒姐，后面的。外面的餐厅都这样子用的。哦。哎，有熟哎！你看生生的，可是吃起来有熟，对不对？对，姐姐说洋葱可以生的吃，是真的姐。真的吃洋葱，真的吃就可以吃啊。对呀。沙拉那个。对。
Jamur. Song. Terus tambahin yang song. Nah, ini apa jenenge? Bawang bombay. Seperti ini. Wah. Ini healthy people. Nah, kita gulung-gulung ya, gulung-gulung.好像我看很像椰南的菜有这个东西咯，椰南。然后拨一点下来。好了，等一下我们要吃多少，再现包现烤很快。 好了, Cek, kita ruwet. Nah, ini ceritanya adalah memanggang daging sapi ya. Ini sedot asap harus nyala, ini nanti huru hara. Aku mau manggang ini ya. Ini adalah jamur. Bismillahirrahmanirrahim.好了，你这样子炒一炒，这个也炒一炒吧。这个我觉得包还好，包这些就好了。好。这个炒一炒比较好吃吧？炒奶油，妹妹说要加奶油。哦，不要等妹妹要吃的时候再炒，比较好吃。哎呀，seperti ini. Menantune Kanjeng Nyonya sukses diet ya. Aku di sini tuh kira-kira hampir 5 tahun. Beliau kehilangan bobot itu kira-kira 25 kilo. Keren banget. Sekarang kurus banget, bener-bener kurus. Cantik sangat ya. Dietnya tuh pelan tapi pasti makannya healthy food. Nah, kita tambahin yang namanya lada black pepper. Loh. Ini rusak ini black pepper ini. Wah. Kok gelondong saya nenek utuh-utuhan. Oh, wah. Iya opo iki? Sedikit ini ya. Merica bubuk. Seperti ini ya, cuman dipanggang-panggang. 这个可以尝看看。那个有一个快掉的，胡椒的那个，它一颗一颗掉下来。Telo panggang. Seperti ini, aku matiin aja kompornya. Dong sambil makan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telo ya. Yo, 没有熟姐？有吗？因为它很薄啊，这很快就熟了。 Oh, manis banget. Buat Cina Bien. Nah, aku tadi keluar sebentar ya, nganterin itu loh. Nganterin daging sapi ke saudarane Kanjeng Nyonya. Ini menantune mbokku pulang yang laki-laki. Mau aku gulungin. Ya sepodo ae. Ngene iki malah riweuh ya. Nah dioseng-oseng geradak ini malah dibuntel-buntel. Kayak mainan anak-anak ibaratnya. Masa orang makan dibuntel-buntel kayak gini. Beda diikutin. Ada cabai-cabean, terus digulung-gulung, kasih bawang bombay. Kalau aku rata-rata mangan kayak gini, kruas kayak gitu kalau ay tambahin nayo, nayone karena sak kiprit. Di sini tuh anti yang nayo kayak gini no, orang sini kurang nggak mau modal beli nggak mau. Ini tuh dulu menantu perempuan nih pas Imlek itu sisa sedikit.
Tadi itu 5 biji dimakan sama orang main mahjong. Kayak yang sebenarnya riwuh. Tapi anak-anak suka makanan sing riwuh-riwuh. Kalau yang cuma dioseng-oseng gitu anak-anak kurang selera. Kalau ditandangi kayak gini tuh repot-repot gini anak-anak suka. Suka yang repoh-repoh. Daunan, terus daun bawang, terus cabai-cabean 1 biji, digulung-gulung. Ya Allah, ya Allah. Sabarkan hamba ya Allah, ya Allah. Ini tuh resep-resep ala restoran-restoran kayak gitu loh. Sekarang tuh ala-alanya seperti ini. Semakin repot semakin enak. Ora repot ora enak. Tambahin cabai-cabean. Sekarang cuaca itu nggak panas ya. Nggak dingin. Panas. Tapi nggak yang panas cetar membahana itu ya enggak. Kayak gini tuh riwahnya itu kita harus nungguin orang yang mau makan baru dipanggang. Jadi kita nggak boleh yang kayak yang langsung dipanggang nungguin orang pulang. Itu nggak boleh. Harus panas-panas langsung dimakan. Riwahnya itu. Kalau menantune Kanjeng Nyonya itu kalau masak itu pelan-pelan kayak priayi ya. Kalau aku tuh gedubrak, kelarnya cepet. Masak manggang satu-satu yo gase eman yo gak sih. Kalau aku langsung gubrak, jeng. Ini sama air digulung ya. Aku nggak kasih lihat ya, mohon maaf karena tanganku kan berminyak ya. Kalau pegang ini pegang itu rodok riuh, mohon maaf. Hari ini anak-anak terakhir libur, jadi main mahjong itu nanti sampai kitaran jam 9-an. Besok mulai sekolah lagi. Ini kalau dipikir-pikir tuh aneh ya, anak sekolah kok malah oleh main kayak gitu. Harusnya makan belajar sampai mumet. Sedot asap harus nyala, nanti huru hara. Nah, ini tuh lumayan ruweh ya. Soalnya diambil dia itu patah-patah. Sayap-sayap patah. Daun bawang. Cabai-cabean. Bawang bombay. Bawang bombay itu enak banget ya. Mentahnya pedes, matengnya itu manis. Nah, gulung-gulung. Aku gulung-gulungnya rada brutal ya. Isinya itu kayak yang banyak banget. Kita walik-walik, Bro. Gosong, Bro. Tambahin lada hitam, garam, lada, micin. Nah, ini mau tak kasih menantu dulu. Jangan kan? Gue buat Thailand. Jangan kan? Mau manggang bawang bombay ini enak banget ya, manis. Ini manggangnya juga nggak boleh terlalu lama ya, daging sapi bisa atos. Nah, seperti ini.
还有还有哥，好，可以吃可以吃，小心啊，那个给我。不要走了，别帮我危险。我现在吃。 Nah, ini mau tak tumplekin. Lada hitam. Ini wijen putih seperti ini. Kita sawur-sawur. Ini nggak boleh terlalu over, kayak gini wis mateng. Seperti ini. Meme. Ada bubuk. Halo Meme. Cangkwe. Bismillahirrohmanirrohim. Mereka lagi makan juga. Ini yang spesial, aku makan satu ay. Mereka makan seorang itu bisa 3. Bismillah. Rasanya tuh gurih, asin, manis. Daging sapi yang bikin enak. Oh. Bawang bombay manis banget. Bawang bombaynya crunchy banget. Bumbunya gampang banget. Terus dikasih nayuk wangi banget. Nggak makan nasi, semua orang nggak makan nasi. Jadi semua sayuran masih crunchy, rasanya manis, enak banget.我吃饭太太，我还没吃。不用不用，我只吃有tofu jitan. Makan seadanya rezeki, alhamdulillah hari ini. Telur dadar, kue dari Cece sama nanas. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak puasa ya. Ini adalah makan malam aku. Apa kok nggak puasa yuk? Ya, karena wanita ya. Untuk rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kumut-kumut banget yuk. Iya, aku baru kelar isa-isa. Terus makan dulu. Musim panas telah datang, masya Allah. Nas. Alhamdulillah ya Allah. Aku ngerasa kalau belum makan nasi itu belum makan. Dilalapi nanas ya. Bismillah. Oh, nanasnya seweger. Bismillah. Tete 要不要吃蛋糕？一小块要不要？啊？好吃吗？
少一点。它是红茶。Nah, ini Bismillahirrohmanirrohim. Rasa teh merah Hongcha. Bismillah. Oh, enak banget. Aku nervous banget ya ketemu menantune Kanjeng Nyonya. Sekarang kurus banget. Ideal banget, wah. Saya merasa juga harus diet. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Ini nanasnya tuh enak banget ya, subhanallah pokoknya. Bismillah. Wah. Saya Yayu Cahayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarang.